I pozdrav svima, ja sam Dušan iz Virtualnih tutoriala, ovo će biti naš novi klip. Kao što vidite ispred mene je jedna stara matična ploča. Ovo će biti jedno niz klipova u kome ću ja objašnjavati sve komponente računara, to jest najvažnije komponente: matična ploča, procesor, RAM memorija, grafička kartica i napajanje. Naravno, grafička kartica nije obavezna ako imate ugrađenu grafičku karticu. Idemo da počnemo s ovom matičnom pločom. Znači, ovo je AMD matična ploča, to jest podržava AMD procesore. Ovo je AMD soket. Ovaj AMD soket, to je svi AMD soketi imaju takozvani Zero Insertion Force, ili ti ubacivanje procesora bez mučenja. Znači, samo podignite ovu ručicu, ubacite vaš procesor koji ima iglice koje se podudaraju sa rupicama na ovom soketu i spustite ovu ručicu, zakačite, tu ima to malo kao belo, tu je zakačite i tako ubacujete procesor. Onda ovo žuto je za držanje AMD-ovih hladnjaka. Naravno, ako vi hoćete da stavite neki od drugih hladnjaka, znači da nije AMD-ov koji dolazi uz taj procesor, vi skinete ovo. Kao što vidite ovdje nazad ima ovaj držač, plate taj, i to se skine, stavite to što vam je došlo uz taj hladnjak koji ste kupili i to je to. Ovdje imamo soket za RAM memoriju, ovo je soket za DDR2 RAM memoriju. RAM memoriju ubacujete tako što spustite ova dva i ova i poravnate udubljenje na vašoj RAM memoriji sa ovim izbočenjem ovdje i samo gurnete i ono bi samo trebalo da se zatvori. Ovo ovdje vam je 24-pinski konektor za napajanje same matične ploče. Onda idemo dalje, ovo vam je CMOS baterija, ovo su SATA portovi, ovo su SATA 2 portovi, sad ima SATA 3 portovi koji su dosta brži i naravno SATA 3 portovi se najviše koriste kod SSD-a koji su mnogo brži od hard diskova, to je HDD-a. Ovo ovdje su vam za konektore na vašem kućištu, znači od paljenja računara, resetovanja računara i tako dalje. Ovo ovdje vam je za ventilator, imate za ventilator ovdje gore, ali tu ubacujete ventilator za hlađenje procesora. Znači, ubacite ovdje procesor, preko ide pasivno hlađenje i onda preko ide procesor, hladnjak tog procesora, i on se najčešće ubacuje ovdje zato što vam je tu najlakše. Ovo ovdje vam je za napajanje samog procesora. Ok, se spustimo ovdje dole. Imamo USB konektore, ovo su USB konektori za vaše kućište. I to je to u vezi same matične ploče u ovom delu. Znači, imamo dalje ove konektore koji svaka matična ploča ima. Neka matična ploča ih ima više, neka manje, neka ima još neke, ali to sad nije bitno. Ovo ovdje su vam audio portovi, internet port, 2 USB porta, još 2 USB porta, 3 video porta, to jest za povezivanje monitora na matičnu ploču, zato što ova matična ploča ima ugrađenu video karticu, to jest greška moja, nema onu ugrađenu video karticu, već ako vaš procesor ima ugrađenu video karticu, ona to podržava. Sada većina modernih procesora ima ugrađenu video karticu, to jest, da, video karticu, koja nije loša, ali ne možete igrati neke igrice na njoj zato što nije dovoljno jaka. Imamo, znači, dalje za tastaturu i za miš. I to bi bilo to od ovog klipa. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Sljedeći klip će biti o tome kako ubaciti matičnu ploču u samo kućište i pričat ćemo malo o nekoj grafičkoj kartici.
Ja imam dve grafičke kartice pa ću vam pokazati obe, jedna je Nvidia, jedna je ATI Radeon. Pozdrav svima i vidimo se nekod narednih klipova, ćao!